The SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Whafso ta i mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. Ua mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngaluenga. Whaapea ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i o na mato whaatino ina i so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatino ina i te tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o luatasi valuru o 5 o luatasi valuru o 5 mo so se fa matalanga le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. E wawetau ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. E fia Pacific East e whaelo atu lana whabitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase fun whaelonga tupe tai lua se lau ta lau sau nia mo ana paanga. E lua se fun whaelonga mo Samoa, lua se fun whaelonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu i aso whareilo wa i aso re tasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Manatua o lo whaawau fo i le whabitoa o e nao le 5 tala tongi pia e whaonga i le Pacific East mobile app. O lo avano fo i le direct transfer ti posi mai e lau tupe i le tātou account ma whaatino i lungo le telefoni la whaino au tupe whamamoli. Ai ngā whapitoa. Awani ngalo si lia male fitu se fulu a tātou la la o whaasopoli ai New Zealand. O lo avano fo i a tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisa whamtalanga wala au le telefoni o Valuselau o Tasiono no Bea Siasi i le apia fōringa Pacific Easy. O lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa.
guess fácil. Salve Marfia. Ai. Ei, mas é minha ai sim. Halo, Anggo. sorry. Wala may mga oiro ko makat po kala meri ko viri mai. Boleh suka mah. Si masih nak cakap macam si cakap. Mapawali or kay may kiro hay ka umaya or kamanga or kay may vakuit top up por pao. Alam mo kay umar nga pao. Fefeheri po ay nga roya pao. Iya, boleh. Faawa mo singa maya si fakal singa maya boleh mahal. Ya farong limay o si wakari. Elingi me fa ova por me ro ko over yung iyo alela top up ko la kilo fai mai or me fai online ne va be ro fai le la ko pe ko munguri am kar po kala me ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mara ko maka mai fa ngai la unga ngale Pacific 40 mal talo fa va wai lo Ya boleh. Okay. ya lenga wa fa ro mai ya fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u lo ya ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va Six. Tayo mo. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. O whaafainga o fia nei nisi o nanga e pei o whaataunga. Pili, o ka o ngā ruenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo whaonga ina ai le taha lofa voucher. Talofa Lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of We're Pacific Youth. Of course we only go Polyfest just to do meetups. We're Pacific Youth. What are you doing? You're not even youth. Can you just... We're Pacific Youth. Of course I'm going to get immunized to protect my community. Bro, that was dry. Yeah, and yours are dumb. Mine's are actually, sharing a positive message. This is the thing about... We're Pacific Youth. Of course I'm going to laugh when my mom has a voice character. Pese loco. We're Pacific Youth. Of course I'm going to make sure that the information that I'm sharing is true and helpful for our Pacific community. You know, actually, my friend's uncle told me that the vaccine... We're Pacific Youth. Of course I'm... And did you know that he also... We're Pacific Youth. Of course we're going to promote World Immunisation Week to protect Pacific New Zealanders. Immunisation saves lives. It stops spreading diseases and protects our most vulnerable communities. This year's theme is improving equitable access to immunisations for children, regardless of their background. We're Pacific Youth. Of course we're going to do what's best for our community. We're Pacific Youth. Sometimes we pretend we're young when we're actually old. Hey, our ancestors did not die for... My neck, can you... For my little... Yeah, there, thank you.
Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i le mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame o mea, steel framing. I se tūlanga o mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngalwenga. Pa pēra ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i ona mato whaatinoina so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatinoina i te tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Taila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera olu atasi valulu o lima iwa fa. Olu atasi valulu o lima iwa fa mo so o se fa matalanga. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. E vaveta ule malanga pe atato walo fa'afatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel.
E fia le Pacific Easy whaelo atu lana whapitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase fun whaelonga tupe tai lua se lau te lau saunia mo ana paanga. E lua se fun whaelonga mo Samoa, lua se fun whaelonga mo tātou I New Zealand. E se ina whaelonga se fulu I aso whareilo wa yaso retasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo I le whapitoa e nao le lima tala tongi pia e whaonga I le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo I le direct transfer ti posi mai elo tupe I le tātou account ma whaatino I lungo le telefoni la foino au tupe whamamoli. Ai ngā whapitoa. Awari ngalo si lia ma le fitu se fulu a tātou la lau whaasopoli ai New Zealand. O lo avano fo I a tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma Mangele. Mo nisha whamtalanga vala au le telefoni o Valuselau. O tasiono no bea siasi I le apia fōringa Pacific Easy. O lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa. Uma que esposa. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki ama ka proka la meri e ko viri mai. Mole se koma. Se me sino ta fa cha male se ta pa. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko I top up por pau. Ala no ke umba nga pau. Fe heri po ina ro ya pau. Ia mole. Fa o mi sina me se fa ka sina me ya mole ko manga. E fa no le me o se o hari. Elingi me fa o va por me ro ko o va yung. Ioi, ale la top up ko la ki ro fai mai or me fai online e va be ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa o ma ko mala ko maka mai. Fa o ngai la unga ngale al Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya volle. Okay. Ya, lenga. Wai fa ro mai. Ya fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Ya ma fa la ke le fai ngole o nga al Pacific 40 mal ku ka fa va. Six. Dai ro. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaawhaingofia I nei nisi o nanga I pei o whaataunga, pili o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa I le lato website mo whaonga ina ai le taha lofa voucher.